Koji iPhone je najbolji među posljednjih 5 generacija? Ako razmišljaš da uzmeš neki od novijih iPhona, evo šta treba da znaš. Ako želiš najbolje sve u svemu, iPhone 17, najnoviji dizajn, najmoćniji čip, najbolje kamere i najduža podrška. Ali cena je velika. Balans cena performanse. iPhone 16, super brz, odlična kamera i baterija, a nije najskuplji. Za one koji traže dobar i povoljniji iPhone, iPhone 15. Odličan kompromis između cene, performansi i funkcija. Još dobar, ali stariji, iPhone 14. Kamera solidna, uz iOS podršku i dalje prihvatljiv za svakodnevni rad. Budžetski izbor. iPhone 13. I dalje jak telefon, dovoljno brz za sve osnovne stvari po pristupačnijoj ceni. Kamera je ok, ne moraš uvek da biraš najnoviji. Ponekad stariji model nudi bolji odnos cene i performansi. A ti, koji iPhone bi ti uzeo i zašto?